sắc sai sao tôi sai sao tôi sai sao tôi dang mema biarau disi malaluga hon soluki ai Tuhan seorang beda pota susani terus tu sinang pada daraki lau manda poton surgoi sepatana endo lonong doau sohaluga Jesus hapus sakit ngat di dalam laut surga diiring Yesus audisi. Nang sifat salah sai diaju awanak naon ditako dan las niari holan humok kelendi asa Di sude papai dan mi
puji-pujian nang hasangapon ng hamuliaw di sa bawah nami ada di Tuhan Debata aman nami natutong manarihon nasa mulo nami tutong dalohami Tuhan ay pasok na siya po alaniya di Tuhan di ulan nami kaya pala kaya sa darion lima di sa Ramadan ni dahil na isol naing bulan namin alani Tuhan Debata ama namin mangido kami Tuhan bangun nako marhuraja dito mo tawangan namin asal pakai kami at tapatik genom dang maralo tulong maniroham Tuhan Debata ama namin nang soni sa luhub na at hula-hula namin nagsisolo pe na makahulongi dahil nang nakahulong yun totong do upasat kami terbang asa ho totong Tuhan na manangan-nangan lakka na sila asa di bagasan haipasan na sila sa tuglaw nun Tuhan Debata ama namin dinanawang ka dohog na paujukon tuhodo pasatong namin ho matatong dito matungan namin ya kedua sa pangasal namin Tuhan Debata ama namin umulo urasihan asa tukalup kami Tuhan hawaran ni pas-pasun dalam Tuhan tangyang doirit namin ngau sobaw kami maghitan akmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus Dot holong ni rohani Debata ama Dot persauran itu di berbadia ma nama dongani jalan nama masuk-masuk hitau salutna amin Saya membuat air dan anak. Berjulur siapa orang penuh? Holong yon. Tasawang mana boy, mula na anong nahuran boy tatabay, mula ang nalobi boy tawran. Tasawang man yan, kaya namin talungiwa dia muna na tua-tua ni hutan namin. Dapat dulu marhuasi ma suhud, suhud ma majahat bujur mulu, baru masuk ma manortor ma matoni godang ma suhud. Nusi dengan non doktor risuhut upasa kami ma tu na dua ni huta mana split sarikat
baru nama ngihu puseng binasama museng panortoron lo pasatranadot na upar kusi hula-hula nami panjaitan rap lo pariban rap lo tulang roh nami tabunan nama ngihu puseng pasatay ma tutulang nami si majutak lo pariban nami na mga lakor si majutak nama ngihu puseng pasatay ma patikian tu bona tulang nami siaturi namangihut pasatay ma puseng tu bona niari nami datu bara mangihu nuksidungi mangihu puseng tu pasatay ma tu lahula na hahanggi purba nuksidungi upasatay ma puseng tu lahula na poso manulang Lusidungi upasatay ma tu manotor tu si madoni boru si tijak lo tapuboron rap lo na nami tapuboron Lusidungi upasatay ma tu si jule-jule mana punguan ni dainamon ima si jule-jule boras keyboard efek 100 lohot kuda Lusidungi upasatay ma tu natutua ibar-ibar salekan Lusidungi baru pasatay ma tu lahula penjahitan laho pakosa Lusidungi mangapung ma suhud Lusidungi pinasa ma tu pangulani uria tersongoni pada boy raja nami raja ni secara ulau maida raja nami asa dingka magdalan ima di barsaur matuan ni daina talumo ima di hamuna hahanami mana kopara ni daina mon takasto odon nami itu hamuna di ulanta sadarion ima di barsaur matuan ni daina boy pagi dok di hami mami akadong atu muna ko pare na punta sa Banibata ikut dinggam mahitan yan una masih sauran asa uli dalabingkan ima dia ada pasar baton ni daerah alani kostoro anami serta wigorang ma di Battaraja nang sangoni inatta soribada nang sangoni sa luhud na nasa ulo-ulo namin sa Gijang sa Tutoru nang sangoni nang simatuan guru nami nang naburu nami raja nami ison jonjong lo kami namardong at tubu boru bere iwe bere ima dia pala pertikyanon lao pabotoon songol jujur ngulu ni dailang nasa ormatuon mulutong perang makurangi anongan di jujur goli di dainamon babodo amin minta maaf na parjolo sehari sobare bata dua anakna Raja Itano anak Sakangan Raja Barludan anak Sipai dua ya anak Raja Itano oba anakna Maritobun Tuan Inalang juara monang Tuan Pengorian ya anak Raja Barludan tolu anakna nama Raitano Angirlam Tuan Mauli utarik kami ma sian inopar di Raja Itano Tuan Pengorian Panaracang utarik kami ma sian Tuan Pengorian opung nami opung Simauloy Marboru Datubara Imanagabe bonani hari nami raja nami di ulata di pasar batuan ni daerah namion ia anak ni opung si Mangoloy tolu opung si Matirang Marboru si Aturi opung si Buka opung si Nikman utarik kami masian opung nami opung si Matirang Marboru si Aturi Imanagabe bona tulang dia pala senarion
Ia opu si Batidang tolu anakna. Opu si Gorat boru si Bajutak. Ima nagabe tulang nami. Opu si Burju boru tapu bolon. Ima ausat diri. Opu Tajung boru tapu bolon. Ima Partoba. Utarik kai masyat. Opu si Gorat marboru si Bajutak. Anak tolu. Anak Barjolo Opung Marcel marboru Pajahitan Ima Raja Nami Nata Baru Arab dia pala berdikenon Ima Nagabe hula nami. Saudari kami siat Opung Marcel anakna Opung Andre marboru Purba Ima Abangon Naparna hula na Martidoron Rencus Ima Babatuan Nami. Saudari kami siat Opung Marcel anakna Sara Amani Marcel marboru Manulang Ima Nagabe hula nami hula na Poso Raja Nami. Diba Boruna 2 Ima Naipeni Diba Utami to anak i amang boru nami marga sitijak nama huta di Jajirada aman nai ando na Utami to anak i amang boru nami marga Tapu Bolon Ima nama ruta di Sukadame Kampung Baru. Anak siap tangan Ima ada siap tangan di bahasa tua kema 2 danak bawa 2 danak boru di Botonami berusaha tangan di bahasa tua terus danak boru obat di Botonami Tapu Bolon di bahasa tua terus saya danak bawa saya danak boru na boru nami Opung Arbari na Upawatami tu marga Tapu Bolon di mana maruta di Percut. Ia dari Dangon tubuh tanggal 10 bulan Walu tahun 1952. Para saudara dari Dangon tahun 1977. Moting dari Dangon tanggal 10 bulan Sia 2020. Tunggu masude peparan di Dangon anak boru anak parumain boru hela pau pusia anak pau pusia boru tunggu masude 10 orang halak kok mau di dainang nasar matuon ono 10 tahun soni maraja nami laboi terpatu kami semua jujur di dainang namion butima siap kami berasud Pusat-pusat si Mazuzong Raja Nabi malutung adong nahurak kami Radido kami songon pamoron ni Rajai tiruan ni Rajai butima songon jujur ngulu ito di kotang nami asara di ma terlemuh di hamunan atau tadi udah hula nami do tulang nami kalian kamu apa tiket jadi hansa tokin sahabat kami majo tuh di kota do nawadok kulinai ikanai bolo sauduran nama hawarangi tadi dari dihita sadarion dia kahina uli hina dekan dia kapasauran alani rakmahita lohot onani suhut matalo to di godang asa sisa dah hasudut ompai tadi alani pada nami
tema pada nami dalam aluluan damang mas tu natutuan nami dalia nalolo mau lihat tema pada nami jauh natutua marbula lidun nauli marbula nadekan baik damang ma kodam mulai raspado ma tu kota sopa Ya, Habib. Soni ma pada nami asal lihat gabe lihat horas kami lihat barat dia punani sebagai bata baik damang ma kodam liadi bakal Sabar, mau sabar. Hei. pada batai Sabar. Sunod teke na unang simpag siyo. iya Sulut, dulu gak dulu pada batai Iya, ikut. 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 Bapak Ina. baik kamu panggil pak satu tekan panggil pak ngasar kan dia tidak Lagi. Raja Siaha Kui sebagai Dua. Bisa ini, bisa. Semangat. Tiga, tiga. Hicaira, senyum. Atul Halida. Iya, perlu lebih. Iya. Orhan. Oh, sudah. Baru kali bebere. Dulu heli dong, ada hica-hica apa teman? Tiga, hica teman. Iya. Senyum, orang-orang kriminal. Iya. Iya. Andre, habis dulu lagi. Saya botak berita sisi saya buat botak berita kasapa jo berita. Ada orang sudah pasasak kita. kamu baik kamu masuk hata Iya. set boru Langsung mati. Rohana boy kita berpungurison, pumuaso pada bata. Jadi tetap boy kita merlas ni roha, anak songo dia pikir data di masa nuai, masa kopi, kalau boy kita berpungur
nampe ari sedario parlauni dai nangon sono besaro hatta subi ale kita perlas niro ita madong oleh ate itu tadi bata alani hami sian boru turu beruka cita ro hami subi boru bere sehingga matu dia puli Tuhan tadi bata ita subi tanam mobi ulah nami subi asuhuto misong saya tuat tama mama sumasu hamu subi lima sawotik kata sekhan ulah nami misong amang parkosi nami paema tortor na obar tu si sopa mau manijolo tidak untuk makaburu dengan boru sada Imana tababungu atau magya sepuluh bere kasih moto asuh Kasoni ma di hamuna radi di kong Boruna Naro hamu masoba jodoh berniat Hani udah Tung masalah soal nami Ibai kamu do ringgis kosarai Pala soal nami Alani bagi do mamita mahami Tawata nama tori bata Asa sauna do kondisi kecil Kalau orang Disangkar bapor di rumah satu Si rumah papa namuna gabi Manila. Alani asa dohono masono studio ini dohono asa bago na marhampo man ang gada durbiyan. Oras mahami ka hula muna naman nanjalo. Gada naman to dia muna na di ko na. Aso ni ma ay dia muna su boyon. Ison todo habi sian tongtongani bu. O para punta sa Paribata. Nadong di kecamatan Sungai Benon. Rap doh korupta bere do ye bere. Hap do hita haduli. Ima iya roha manakaya halalas roha biasa darion. Ima di pasar rumah Tuhan di daina. Alani bukan duduk di son. Songon sakti namin. Asal dia matong kita tahu teman-teman waktu diwaga dari nang mengurubi hamuna bonang yang sudah. Oh, jadi baik cak. si buah sakti matuju lo dah si buah sakti. Iya. Nama jalan non ho anak sakta kada nama jalan dah. Orang nama jalan nama.
kan oras kita tahu nama orang di kepala kita buka sobat debat potong kita susah di penekin saksi-saksi nami yang mudah-mudahan yang sudah kelas malam jadi ini gua ini tak poparan yung punta sa panibada buru bere ro bere siyang sangoni do ang gidui tung magselasir rohanami tung atubu ang naburu nami iboto nami ang mangguru nami ordang alani tugot taon olat alani holongi sa tuhat talon kung kahit bolta sa biya para di pernapun mata naro rekta ang git madudu tujulan nyarion dan sadar wata upar nupunta sa panibata na gabi mula ang mga kaulaon hingga uli asarap kita mga lubi ulaw las niroa ulaw nawag niroa jadi nakani ibasa tamudo songon sakti-sakti ima dalam muna mangurbiami adong lo songsoni ng guru nabi lakanian adong lo guru bere songsoni ng boto nabi lakanian dia kamu lo sombang muna tuhami jadi asa na orang matutu so natin ito tuan madok asa bago na hakuma na igate dinubian oras kami na majalo dong atu muna songsoni mahamuna dong atu na guru bere songsoni ng lain nabi do iboto nabi orang mulakani marsoba sa pujari-jari pas sa pujari si majuju yang kamu di bahasa kamu tu kami tinggi sendiri suara agiat bat tutu saya di bahasa kamu tu amat di budian di omatuan di jatuh nama rezeki saror masa orang nanti nanti dua bangun nama harta luar dari dengan kemudian orang semua wilayah itu bulan menambah jalo si tu masih kak ni ibu tahu nama kalian di hamu boru Molo tu pero rakyat na ito hamu marsobahani. Molo tu pero spesyo lupulo na ito. Akta ulus-ulus na ito. Las marohan di siya kayo na kabereda. Molo tu pe langsung disok buhay kami. Las mardalang persambaran. Las marohan tadi si. Roma hasuhudot mangulobi na watungog lohok moro na ni bebere. Mardalang persambaran. Banay marohani lamang dahil sisa lahat ameta sisa na panguluat turada diula-ulata. Budima. Mauli ate mali hamuna bunan na sibuton. Mahami na dali ko muna lang diaro. Ganda na mali hamuna tuhon namin lamang yan. Asa sa na sulu sa matumaten masa ulat diwat yan sa dato. Di mali narohani madapto kamu bunan na sudon. Sa meta sa lunas sa. Wa sunami.
maju abang baru. Jadi itulah. Dulu orang kami itu baru gue. Ya, boleh tulang kami 4 bulan. Ya kamu jauh tulang pertikian itu hari. Udah berbahasa perasaan lagi yang berdua. Dan kamu itu. Om baru spiritu baru nami baru sini tau nggak? Baru sini tau nggak? Om baru spiritu baru nami baru siagian. Baru siagian. Merlunduk asal orang mahatan dari tua asal pirma pungki baul-baul pasalongan. Pirma tol di mulan saya lucu-lucu. Jadi kita baik. Rajai hula-hula nami kapunan. Raja nami. Wah, raja nami. Faktor mahal yang kata orang dari kami. Iya. Dos roha. Tu baru nami. Pari-pari baru nami on. Wah. Anong doon tikinas? Pari-pari. Anong mo tikinas raja nami doon? Sutu. Sajol nami. Ini dalam bawang. Oke. Jadi dos marong. Imana Marsiala. Nauk sarmatua na baru nami. Na tapau depan main di bawang dalam manong. Tapos disorodo kami dohot sa loob nahota kami. Taglumor may mga dohot tulang namin, hula-hula namin tabuna. Kubok kami do amang boru, napir, namarludo, dohot moraspir. Hatag nito natutuwa naman do. Asa pirma poki bahul-bahul pacarongan. Pirma daw din luju-luju na kapag arong dohatan nila natutuwa naman do ko. Asa sitini masok pa hurong may polbaruna. Wala to sa kanipin na tarbon ya para tulang mo rada ng guru. Ang tali bataman ng guru. Mga guru. Tari mo to para natan namin buhas na rin para hataw kami. Gabi masalah oras. Kuha apara sinuli. Horo makatahon malang na. Oke. Pulang na. Wah itu tulang. Jadi. Sada may tubirin namin. Bawa. Jadi. Sada tu botona. Nomor 2 sada tu nomor 3 Risma tu baru. Risma tu bolu. Jadi dulu. Sada mau tu pahupusan anak. 4. Sada pahupusan bolu. 5. Sada mau tuha ang kini na bolu na. 8. Sada tu edana. 7. Pawaluhon. Tuha mo parsinaw. Gabi. Gabi. Tuha mong bolu. Wah. So kanina Atong bis pero anak. kalau pero hanta. Ada rasa. Dari boha. Dolong bersama atau tu hula-hula tadi. Asa kata itu apa? Nang jumulo sa Urmatuog. Diha mo na sa luhut na paparang ni bebere namin na sa Urmatuog. Gabi itulah. Ibaga sa tikyon, doon kami rosya ima tulang rurubuk muna tabuna. Ima di par sa Urmatuog ni ibebere namin. Jadi na parjolo si dohonon namin tuhan muna paparang na sa luhut na. Tokong dusruhan muna sa daruhan muna lawa kabarhaton ima ibebere namin. Muludung sa daruhan muna Mang dia pihak kasih pikiran, mulang dia pihak kasih patunuson. Tokong doy tulus benon ni Tuhan tayate. Jadi di bagasa tikion di haroro nami. Songon sikat ni sipir niton di ubok kami dan nakingan ewe na marludu. Sanggia maludu kabanggawian, ludu kaparorasan tu paparan ni ima ibebere nami na unsor na tuo. Asa mulutungotik pe unak siya taon. Mulutung gudak pe unak polasi pujion. Asa song katanya dua-dua manang dohonon nami. Asa si titi imasyo pagulang-gulang pangarahong na. Songonipin na hupaw-supaw kami buwak kami nakingan. Sa Tuhan tayo na ng menon. Persadam itu ima anak ni ibibiri nanyo. Sadamay Tuhan sadam ni buru ni ibibiri nanyo. Sadamay hasadam matoktong ima tu pahuppu ni pahuppu siya anak. Sada tu pahuppu siya buru. Songonima na po pasantami ibaga sa tikyo. Baik Tuhan muna. Mas rohan nami raja nami. Amang buru nami pajahitan. Lalu ulu Tuhan.
ulos na pinasada ka ng tulang mo. Saya kasih teman-teman mata nomor 2. Saya di ulos yang mata di Batama, akan pilopar kita purna yo. Ibu dari yo. Adong doh hati kita tujuh nama dok ang bodoh. Jadi titik mana tino bagola-gola pengaruh. Oh, sorry pe, ulos na boy dapat bukan yang tulang. Di Batama nama golu pas. Kalau kata dia tujuh ada tok kamu nama nomor 7. Asa tak pulang isi bagading ka di atas di perlindungan. Horas tuh kamu markasihan no marah-maragi. Ala tok tong mereka kami abudingan baris pwedeng dia. Langsung ini manang dia ke paparan di botokon. Asa dohorong mah hata songon hata kedua tua. Asa pinatiko kujur matu julu minta pia. Manang na dia pihak ke paparan di botokon mangalaka. Saya tok tong mah di pas-pas tuh. Saat solu saat tinubutu-butu ya. Lumah pasata di ulos ada songon. Sian kami hula-hula muna. Amat dari Batama naman gawi pas-pasuna. Oke, pinasaan na turajai. Hula-hula na kita punat. Pada 2 tahun, roh hamama. Kabar juga. Gabi majalah horas. Orang par musik. Kawan. Orang pun lelaki pendol separidan ni. Kahawat sa kedua ulama. Kami. Kalau itu semua. Adik ibadin kita di Hamuna na dua-dua kami na dua-dua ihutawan raja di domas sahuta abang tadado hamu sibotoro tadado so nendok ni dua-dua tidoran di bukulan di rumah kami toran na dua-dua ihuta titiroi hamuro ulau hangon Uberi no hingga dosa muna napaturehon ulau dahamon. Jadi kami siang peribat ni dahamon turut serta madok mauliate gudang di hamuna. Aninang pagabe tumadak kesinaruan. Hari ni hamu gabe na bersahuta. Totong mahamu masih pature-ture. Di hamuna damang nodai ng hula-hula ni dahamon. Kami madok sa paribat ni dahamon. Totong no madok mauliate ni hamuna. Totong na di salo. Pagparang ni dahamon ang kapaso-paso na pinasahang pagay sayong pamay susunod ito amarana susunod bunga sige paso-paso na pinasahang pagay raja kami. Dari so kanina sa kata namin Tuhan mo ang amat raja doon ang kagagit na lulo. Jadi anakku do buruk Kami mah. molo hamu amang akan amarang kita berterlibat di dalam Hidup. Bulus amani Marcella tahu bang sangat ngerido kita pas 7 bulan kali di mana uhad kalau tinggal di mana tarong tak di mana dia sawatik amang di hawa mataraja na dia dulu tahu manguli tahun 2005 dinadohon di Kahangong nomor 4 alay mabeluaw tahun 2003 bulan 12 tanggal 7 dua baru saya nagawa tutusun waing maway marumur may orok jam madema oma jadi naibereng lo ako lasong ang kumang asarang ro imana pinagpukon lagi dari teknologi. Jadi hidup do bahasa di Kahangong. Nung marumur 5 bulan ya anak kompon buwan matusong maribet. Proba dah, mangul lang anak kau isum mau kita. 7 tahun mau ditulo anak nak. Nung mangul yaw tangis do ibadah pasahat tunod pulau. Hilo na mo halubahon. Kahangong dinabur ni Kahangong mulai ada may Tuhan sahur do hati mana sahur batuan dinahurok tugurukku omak isbeni dohon dengan aku apa nipin anak kala mulak ko siya Jakarta holat namurus Kahangong dung situruk ang buhonya namang kapok mudo ang kapasu-pasu na di jari alay tingong mama anak ko
tingkat-tingkat maho di hutawan pasien juan-juan dohok lain ima amani masella gara-gara rugu songon na dua nasana boido gabisia fu asal ma sumako nang piling ni ho mangarat toro maho makatai unang ipikruham alan sasaro kay sedang jangan ikut toruro ruham para lohon akarongan doa akarongan sahuna doa akarongan tubuh jadi sokoninak tu si Diana merupu tapi ketika kamu natulun na unang dumusayan no tataruhon kakaon kayo nagbalay haruna pagkay las pasangan ako na pangkaranggaman daw di ito alay gusto ko dito siya kami pariban ni dahahangon asa doon na masongot ni Dok na dua sigat dua maun siguro sana gabi dua maun tolu gabi orang pangkiyong muna tu unaon ni dahahangon asa doon na matong songot na dua dibuat yang di rumah dibuat yang di Sobo jadi lo dahahangon nak pedi mo baru para terburu kamu tidak di kota saya juga dia tahu tok-tok kanau